Ha ka khatlai terek unai luar arhajar arpuar. Ka Village Defence Party jong ka Shnong Barato rengkat bergidkhot jong ka Hito Barato area. Kili okem yo koidi udan hapedeng kajing Syatian Bishar uba petto na ka Jowai District Jail. Uni koidi ubla syakem udai ubla tip kerteng kum urikmen lang lamare bad ula syakem hakapor khatwai bejim step na ka Shnong Shai Benai West Genty Hills District. Ka Village Defence Party hapok kajingelam jong Secretary uba Aresto Sten ubalong ru Presiden Kahito Barato Area B. Kila penlong ya kajing twet bat kila yok ban kem ya urikmen lang bat kila IT no yu haki pulet bakin le akbaran kam. Ban chupen kan mau ha kasngisat jan jaga teo balala nrengut ki koidi kila petto na ka Jowai District Jail. Nrei ha kasngi ublai sangut ki koidi kila lidri atengen ha kathan changpung. Bat upat ba ha bole yo jeng tep kila lit ban twet ya kini bat kila bom yap ki sangut ki koidi ki baken top yo I love you talang uloda star tang umarshan ki taryang bad ushidor ki dekhar kat ba uramesh dekhar ulay yo ban phet kesat na tersim jong ka jingya ha kala sni ublai ki pat ba kli yo ban kam no yo uramesh dekhar na kathan changpung bat ha ka khatlai tarik unai luar pat arhajar arpuar ki pat ba kli yo ban kam saya urikmen lang lamare. La bandong baya kini ki hendrengut ki koidi le yo bat lut de ki pat ba. Bat kabalengok kalong bagi pulet wala ki tip syai. Ba kini ki koidi ki senar ki belale ka kam sniu. Ndre kem shimlala setia bani okem wat tang yo weiru koidi ubala petto na ka patok. Ada jingi krek lang yang member UDP buat lengkap yang member yang Kahito Barato area yo kemi yo rikmen lang lamare na kachnong siabanai. Hidup yo kem yo dah kajing ya kerak sistem yang dipat ba adin mo dalai u nejil ini liang yo I onne gisni dah bermusin ukmen wa khamtam ekuble yo hatchnong urang ba chnong sekretari chnong ba kerpang yo hatchnong yo ceblai de ejektif I hachwa ulali kemi ya urikmen lang lamare ekuble le ya ki pat ba yo fodi haluti hasukin di menta negesni uyok kem yu urikmen lang lamare but hachwa iti o chukulet de ya chwa yo chechnom de ini liang yu I kurpat I bor yong gaan wa chisi de iti yapi impwa de I poi de pi o chechnom wa yu ne u chirupu pi kakam kustom yo kakam kendon gaan yong sorkar. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.